kakhulu ukuyithoba uKhabelani Inhlonipho. Igama lami nginguSiyabonga ngiwaMpungose. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ube kanye nathi namhlanje ubuke la ohlelweni lethu esilibiza ukuthi we are blessed and we are black and we are black and we are blessed. Siba mnyama sibusisiwe ngezinto eziningi nezizenzayo. Namhlanje I'm joined by i-guest yami la ebaluleke kakhulu ezozisho yona kumbukelo osibukayo ukuthi ungubani ungwaphi. Ngicela utshela abantu. Yo, ngibingelele but ngibingelele nawe futhi Mpongose. Ngibonga kakhulu ithuba ukuthi ngigcine ngikubonile kade ngangifisa ukuthi ngikubone. Ngusekwanele igama ngwakaZuke ngokudabuka le endaweni ekuthiwa eseNyavini mawuphuma ushona ngala ngakomzinto. Okay. Yeah, ngokufunda ke ngifunde ngakhona ngase ngiyahamba ngiyofunda futhi eWybank. Okay. Secondary school la ngase Claremont. Alright. Mangikhona ozuke baningi vele ngale ngasePortshepstone. Baningi ngakhona ngale ngasePortshepstone. Alright. Yeah, then mase ngifunda ke ngafunda ngihamba ngaphansi khona ngale ngase ngiyaphuma ngiya eWybank. Ngasuka eWybank ke ngase ngishaya nje u2 years wami eUnisa ngaphuma. Alright. Afuna ukuthi ngikwazi ukuthi ngisebenze. Uyithole njengomJT. Mangisebenza ke futhi ngase ngizifaka kuma companies ama swimming pool. Mangiqala la kwenye yama companies yokuqala ase ngisuka lapho ngiya kweyesibili ase ngibona ukuthi I know man ngingayibamba lento manje la engidlekisa khona ukuthi mfethu wonke umuntu mayephanda uphanda kuma retail shops uphanda ngokuya eJardini mhlawumbe uyi out singahla Span uphanda ngokuya office yini kulinka nama swimming pool ubuphenny hands usemncane ubuyazi lento kwenzeke kanjani fika kanjani kuma swimming pool kahle mfethu ngibusy la ngise garage okay yabo petrol attendant okay yabo kusho nomunye umjidi yabo futhi ngokungikhonza nje kwakhe wasethi hey ndoda iyaqashwa lapha eLuzaneni una license ngathi nayi khona license wathi hayi uhambe uyozama yabo uqashwa enkampanini yama-swimming pool. Alright. So ngaphuma khona lapho ngahamba ngaya khona fe nangempela futhi ukuthi bangiqasha futhi yabo ekungiqasheni kwabo ukuthi ngizodrive yabo mangidrive ke futhi ngiyabona ukuthi kwenziwani yabo sure lokho ngibamba nalapha yabo so kuzokuba ngiyaphuma kuleyo nkampani ngiyakwenye futhi okay yabona khona futhi ngifike ngibone ukuthi oh hayi so into engiyenzayo lapha ukumaintain yabo ukufunda nje ukuthi all right my clean kanje my filtrator kanje yabo into ekanjalo okay le pipe elimasuka lihamba yonke into yabo okay yabo ngigcine sengiyibonile ukuthi oh iyenza kanje kahle okay hayi isigcino ngigcine ngiphumile yazi enkulumeni yakho khona into engiyinothayo nengiyithandayo izinto kusho ukuthi azikuficanga uhleli phansi as umuntu omusha because uma ungichazela leyo kuvuka eze out uqala uyothela upetrol egarage kuyona le ndlela ophanda kuyona umphando wakho kuvela omunye umphando nakhona futhi ufike ungena ngendlela bese ukhula kanjani baleke kanjani oqala before singene business lakho baleke kanjani kumuntu omusha ukuthi abhukule ngoba mawungichazela lento ayizange bengilinde kuzonje mina ngangilele ekhaya ngatshelwa sekuthiwa kunekampani cha you are trying something kukona lokho okuzamayo kwase kuzameka kanjani ayi ekuphanteni ke mfethu nje kuyinto nje engikhule ngithanda ngoba ngayenze ngashawa impela ngishayela ukuthi ngambile ngayophanda ngabatshela abazali yabo saphuma namajita sahamba sathi siyayi asambeni siyozama yabo kodwa ke ngokungifaka lelo swazi lelo kwangivusa phela ukuthi hayibo awukwazi ukuthi umncane kangani umnyaka we12 so hamba uyofuna amati at the age of 12 awusuphanda at the age of 12 yabo at the age of 12 makuvalwa ikole lisaya sambeni siyofuna amatoko sibona ukuthi siyokwenza njani yabona into le hayi nangempela kwakhona uswazi esilitholayo ngoba kuthi khona waganga yabo kubo uhamba egangile ukuthi uma shaya isikhathi sokuthi sithole sifuna into yokudla vena khipha imali ephaketheni kanti uyithathe ekhaya yayibona nje so isibhaqu saqhuma lapho ukuthi hayi igange yakho so mfowethu ukubanda nje ngoba ngingabamba ngisho nase driving school yabo okay kukhona into esiyenzayo lapha ukuthola ukuthi admit abantu ukuthi bezofunda yabona le yeah so umjida nje ongakaza hlali hayi nokuhlala nje angizikhumbuli ngihleli mfethu ungenzi lutho hayi angizikhumbuli ngihlezi nje kunento engizofuna ukuthi nje ngiyenze futhi uyishayisile yeah ngoba noma ngikhona la kuma swimming pool I'm still looking out ukuthi yini enye engayenza yabo and recently bese ngingenile ngangena nala kule mpahla lezi amajojo ngoba abantu bawadinga amanzi yabo okay so kwawona ke futhi sesiyabagxisha siqalile nje ko
eMlazi. Okay. Sawafaka yabona into le naseWestville alifaka ngabona ukuthi le nto iyenzeka yabona into le so nje ukusebenza nje kuyinto yakho manje singene endaweni enkulu ngiyabona Mazawula Pools liqhamuka leli gama mhlambe before siqhubeke leli gama leli mfethu umkhulu ozali umkhulu futhi ukhokho okay khokho yeah bokuthi babembiza Mazawula alright yabona into le so yeah ngiliqambe baleli gama ngokuthanda igama lekhehla lakho yes kodwa ngithemba ngiqamba inkampani yami ngaleli gama ngeke iqambe lamanga akusebenzekanga wena umjito engizama nje mfethu ngizama ukuthi ngifake intweni ngigcwalisisa amaform makuthiwa kuyabhida into kanjalo uthola ukuthi le gama leli alisebenzi yabona into le uthola ukuthi sekufanele ngihambe ngiyoqala kuthiwa hayi kunomuntu already osesebenza lapha senginikezwe ngisho appointment letter ukuthi yenzeka kanjani ke lento ngithi kuzokubuza lokho ukuthi yena kwaze kwasho yena wathi indoda bheka into zakho yabo kwase kufika kumina emqondweni wami ukuthi mhlawumbe ngisebenzisa igama engingafanele ngabe ngiyalisebenzisa mfethu yayibona lento le ase ngiyacela ukuthi hayi no yabo lento yokukholela nasesintweni esintu yes mfethu ase ngicela ukuthi ngilisebenzise leli gama leli uma ukuthi yonke into iyenzeka ngiyakwazi ukuthi ngithole ngalo kunesipho engiyosipha leli ikhehla kusho njalo kuthiwa bayakhohliswa abadala futhi abakhohliswa batshela iqiniso mfethu nangempela mfethu angifuni uqamba amanga kwavuleka my brother nathi kulanda nje sikulandela lokho saqhubeka khona ekuvulekeni kamyami imisebenzi ngangayitholi le u3 ngangiyiluzile ngathola eminye u3 yabona nje kwaqhubekeka ngasho ukuthi hayi no ngempela kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi ubakhumbule abantu abangasekho mfethu bakhumbule nje mina njengamanje singena phakathi sokhuluma indaba enkulu masikhuluma lensizwa bafowethu angazi ngabala kushona ilanga but ke imisebenzi eminingi iyona le eminye oyibonayo lapha escreenini njengamanje evelayo kuma slides mfethu cela usithathe through angina swimming pool yabona manje sungikhombisile nginendawo engizodlula kukhombisa yona engibonayo mangicabanga ukuthi ngizoba nayo lapho ukuthi angeke yalunga yini masikhuluma nge-swimming pool nasije lesithombe okwangisendela sona lesi la ikuvela khona lo muzi uthuliwe ngathi niyawudweba phansi uyiqala from the scratch ngoba ngifuna ukulandisa umuntu ongakazi abone kwakhiwa i-swimming pool nenze njani wena masilande wena wenze njani yabona nje ukuthi mina ungilandile e-swimming pool ngifike ungitshengisa ukuthi nayi indawo futhi ngisizakala kakhulu mozothi izuke ngicela ubone ukuthi ungangenzelani ngaphandle mozolokhu uyabo ungiguide la yes mothe nje zuke nali igceke lami nangumuzi wami uyabona ukuthi unjani yes ngicela ubone ukuthi ukenze njani uyabona into leyo mina ngiqhamase ngikutshengisa nje ukuthi okay ngicela ukuthi ngikufakele lokho angithi ngiyabona phela ukhala wendlu alright yabo ngiyabona indlela umuzi ome ngayo yabona into leyo so bese ngisebenzisa lokho ukuthi okay right mangimfakele kanje i-water feature yakhe ngayifaka la into yokuthi ngayenza la meke nje wathi nje ngemali khululeka ayusukuqedile mfethu mina ke nje ngifike ngidwebe ngenze yonke into ngibone ukuthi okay right la ingama kanje la ingamanje bese ngamtshengisa ukuthi ayike ozuzobona ukuthi soyimisa kanjani mfethu bese fike yabona ke bese thina siyaqala mawukuthi umhlabathi wakho u-right awudingi ukuthi size sibuyise i-TLB sungena ngezandla unamanga mfethu sungena ngezandla mhlaba lama swimming pool ongikhombise wona la abuko ngibukeli la ethombeni la beniwaqale phansi nje in fact niwaqale phansi because ngiyabona kuyambiwa na kuyavela futhi seyiphelile seyihlazana niyenza nisusa from the scratch scratch mfethu ipool siqala nje from scratch sinyuke nayo siye soyiphetha phezulu lalela abantu bakithi bafuna ukusapha ngiyaxolisa usho le but le program yethu ichemile nje mfethu ngicela ungaqamba bankulu umqiniso abantu bakithi ihloko se program yethu sithi black and blessed sibamnyama futhi sibusiwe aninamlungu oqashe ngemuva bese thuma nina ngaphambili niyazenzela inkampani yomuntu omnyama it's a black owned company ayi akekho futhi umlungu okhona le company le iphethwe umzukulwane kaMazawula lo nhleli naye la nhleli naye ngihlekile la mbukeli ukuthi ngisho imoto yakhe inespace phakathi lapha ngiyathi nakuzokudubelisa imoto eneyipate nama ngidlwana nemicrophone la kusengikhona umzukulu kaMazawula ngithi mina kuwena abantu bakithi sibuyela kule ndawo manje ethi we support abantu bakithi futhi ingakulikhuluma izulu kuze bangezwe abasikhuluma ulimi lasekhaya nje kabani ngithi mina abantu bakithi
abazobuka le video onephupho lomuzi aqeda kwakha because yazi uzothuka isimanga yabo ilokishi lami likhulu kangakanani yabo impopment kangakanani yabo makasidrive nawe sisiyojika le yazi uthi akekho senomuzi we-swimming pool. I'm telling you ilokishi elikhulu kangaka elinamanzi elingenayo inkinga futhi into eyiningi sifaka awekho ama-swimming pool la emzini-ke nasemagcekeni but sizoyiduma nje lapha ngiyamchallenge usanda kuvusa i-double story ongazi uyibona idinga wena mfokazi uke-ke ngikubize uzoyibuka egcekeni indoda eyithandayo kuzinto ezinhle leziya but empopumeni ngiyacabanga kunendawo futhi esanda uyivule ishisa inyama ekhona la iyayidinga i-swimming pool leya ndawo cathi besenza khona i-all black ebizwa ngokuthi iselokhuzana the place so ngiqonda ukuthi imakethe yakho ikhona even sikhuluma nawe kule podcast esikhuluma kuyona but abantu abathanda ukuyisupporta kakhulu umuntu wakubo ngoba abezizwe sebesiprovelile ukuthi bayasupportana bebona ngithi mina uma abantu bethu bayasupporta basupporta umzukulu kaMazawula and usebenza nezingane zasekhaya yini yena mayisebenza usebenza nobani obaqashile kule nkampani abantu engibaqashile le kampani kwethu amajida esinawo lapho kule ndawo engihlala kuyo yabona nto leyo so amajida ngiwathola nje khona lapho endaweni okwenza kube easy mina ukuthi mase sibuye emsebenzini sengiba-transporta kulula futhi ukuthi hayi ngibashiyo lo yayibona nto leyo niya-understandana nje mfethu nje understandana nje mfethu understandana asinankinga nabo mhlawumbe usebenza ngabantu abangaki nje kwithimu yakho noma kuya ngumsebenzi ngizosho kanjalo kodwa mostly uma ngenza i-swimming pool abantu nje abawu-6 seshaya ipool size siqede namanga mfethu siphume nayo so nje abantu bakithi mina I'm here and mina uyazi makuziwa nje kusupport umuntu omnyama umuntu hlezi ezohamba phambili so abantu ke mfethu ngiyazi azizela ukuzosha ama-figures khona nje mangalinganisela ngoMpungozi ngingaqala ukukufonela amacishe kume kanjani I understand ukuthi akuyona ezekayo but nje I know ukuthi sisazoshiya ama-contact details nana but roughly nje mfethu i-swimming pool nyana nje mfethu engasenza ukuthi malishisa njengoba liyashisa can you imagine nawe la when swimming pool ngabe siphuma kwi-pool singena kwi-interview so ithini mnganami ithini into yakhona ngathini la kuma-swimming pool but kuya ngosize wakho owudingayo kodwa kunenye into engiqhamuke nayo lately ukuthi umuntu uma efuna i-swimming pool mhlawumbe into angayenza angakhokha in advance into engiyenzayo mina ngithathe leyo mali onginikeza yona ngiyikhokhe kuma-suppliers ami angiyithathi ngiyigcine kumina ngizotshela nginemali ngithatha nje ngineze ama-suppliers ukuthi okay right nayi material ukuthi engiyidingayo then mase kwanele i-price mhlawumbe ukuthi sesingayithatha ipool siyibeke kwi-concrete stage then that's when mhlawumbe siqala siyasebenza kwaso sekusele ukuthi sithenge ama-pump nayo yonke into yabona nto leyo kodwa nje uma ngabe une-price mhlawumbe ipool mhlawumbe ufuna nje ipool nje encane hhayi ungakwazi ukuthi uhlanganise mhlawumbe engango-50 kanje uyishayela u-50 wakho kukhona into engangiphumela lapho nje like honestly ngiyafuna ukuyithatha le as a project and I know mina ilokishi lami mfethu liyangisupporta kakhulu whenever I do anything ayekho umuntu osupportwa njengabe ekhaya hlezi abantu behleka ukuthi ukhulele kuyona le ndawo why wena uthole ilokhuzana ukutotoswa okungaka la kakini but ngiyaphuzula lokuthi I'm the first person ozofika nomqondo ukuthi asibe nayo swimming pool endaweni yasempopment because we have to travel suke la sihambe siya week masikade siyofuna ipool uma uthi yasiphoqa ukuthi ngempela sifake umasipala ungene usebenzise nina kuyosiphoqa ukuthi siyenze into efana naleyo mfethu bazofuna ukukuthinta nabazofisa ukubona umsebenzi utholakala kuyiphi indawo mhlawumbe inkundla zokuxhumana ongashiyela umuntu nje nenombolo yakho ngiyatholakala enambeni yami u-083 359 7483 mawufuna ukungibona mhlawumbe imisebenzi yami uyayithola ku-Facebook ipage Mazawula Pools noma ku-TikTok Mazawula Pools yatholakala nje utholakala kulezo ndawo nako TikTok ikhona ne TikTok kukhona bakwazi ukwabona ama-swimming pool la avelayo nje eyenziwe yinini okay akukho la ekuthathwa khona isithombe ze-internet bese siyalokhu uza kuthiwa ithini esisebenza kanje never but into enkinga-ke ngalokho ngibena ngikuthatha ngithi mina hayi hamba uye endaweni ukuthi i-address yokuthi yebo umsebenzi ngoba in most cases uma umuntu efuna i-swimming pool ethi ngingathola lapho umsebenzi wakho ngayithola kuphi i-proof ukuthi wena ngithi hambe yamakhelwane ngoba uma eThekwini nje yabo endaweni eningi yabo so uthola ukuthi uzobele ngimtshele nje mhlawumbe 3 houses away ngithi kwakuyithina lapho
hamba ukhulume nabo uze ukuthi saphathana kanjani. Yeah. Yazi njengamanje ngoba ngila ngi-impressed mfethu amazwi akho angasekugcineni akhuluma nomuntu omusha o-hopeless la khona othi imisebenzi ayikho ngifundile njengoba usichazele edlulile esigabeni sokufundile angisazi ngenze njani kuma-advisor noma umgqugquzela ngathini amazwi akho akhuluma naye eqondane nale video. Ngathi mina bhuti umuntu othi awukho umsebenzi ufundile akazame noma ngabe yini angayizama. There are people out there bamthandayo umuntu ozamayo, yabona into leyo njenganathi. Yes bhuti, ma ukuthi uyazimisela uyazama uyabonakala ukuthi uyazama bazokusupport noma kanjani. There is no doubt, yabona into leyo. Mina ukufika kwami elokuzaleni ekhaya ngifuna usizo ngafika sengiphethe kanje iLearners engizenzele yona sengifuna usizo lani le-license. O-anti bami bonke ngathi mangikhuluma nabo bathi hayi usuzamile bonke bafaka imali odada bomama bafaka imali ngahamba ukwenza i-license. Mina ngikhuluma nge-license engayenzelwa o-anti bami. Yayibona hayi ngiyakuzwa into kanjalo nje zama ungahluleka ukuzama. Ngiyakuzwa Ungahluleka ukuzama. Wethu njengamanje besikhuluma nomfowethu from Mazawula Pool umzukulu kaMazawula umfokazuke. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe naye lapha thina siyabonga yazi ukuthi kukhulu kangakanani into engicabanga ukuthi siyifundile kuwena awakho ukuvala nokuvalelisa ngathini umuntu osibukayo. Yeah, into sibukayo ngithi nje bafowethu hayi asiphusheni. The world is against us. Thina nje bafowethu umuntu osezamile waphumelela ngicela simshayele izandla sure enkulu ngoba yini usuke ephume kuma traps amaningi ongezwacabanga. Yeah, nje asimshayeleni izandla umuntu simguguzele sithi akaye phambili. We are blessed and we are black. We are black and we are blessed. Siyabonga kakhulu ukubona bonke abantu abakhona abazosupporta guys bangakubonisa umsebenzi walensizwa. So mina ngiyavalelisa wena into esikusalela ubuka nje eminye imisebenzi njengoba idlula ivela nje kanjalo izandla zabo. So mawabadinga ma contact details iwona la wabonayo lapho ku screen sakho. Please support labantu abakithi and bazogqugquzela abantu abaningi. Futhi uyasithembisa ukuthi uma ikhula le company abafuthi bazoqasheka mfowethu. So masibacela imisebenzi kophela wena ikhala uyasithembisa kabi yami. Mayikhula futhi i-company abafuthi bazoqasheka ngokuphelele futhi amabhizinisi asazoba khona. Mfowethu Kunjalo nje. wakwethu wena ngiyabonga njalo. Sure, correct. Sure futhi.